navještaj riječi Božje u 24. nedjelju koju slušamo otvara nam jednu važnu temu za naš kršćanski život, a to je oprost. Naime, Petar, razgovarajući sa Isusom o ovoj temi, ima na umu oprost po rabinskoj predaji koji kaže da se jednom čovjeku može oprostiti pogreška do 3 puta. Isus prihvaća, zna za tu stvar i Petar kad mu postavlja pitanje je velikodušan. Petar pita: Gospodine, da li do 7 puta oprostiti nekom? Isus odgovara do 70 puta 7, što će reći da uvijek kršćanin je pozvan oprostiti, bez obzira na broj koji se postavlja. Stvari u životu često puta ne možemo svesti na brojeve i zbog toga je Isus jako velikodušan po tom pitanju. I odmah donosi prispodobu zašto to treba činiti. Vidimo iz prispodobe o dužniku koji je dužan jednom kralju, gospodaru, da je dužan veliki iznos, na njegovu molbu gospodar mu oprašta, a ovaj svome kolegi znatno manji iznos ne oprašta. I u tome stoji pouka da oproštenje naše, za naše grijehe, za svaki puta kad molimo oprost, Bog nam velikodušno daje taj oprost, jer to je Božje svojstvo. Međutim, taj oprost se ne treba zadržavati samo na nama, nego se on preliva na druge ljude. Zbog toga smo dužni oprostiti jedan drugome. I to je veličina Božjeg milosrđa, Božje ljubavi koja je nama dana, ali ne da bismo je zadržali, nego da bismo je proslijedili dalje. I zbog toga kaže Isus Petru, ne samo 7 puta, nego 70 puta 7, to je svaki puta, uvijek kad je potrebno. Čini se da opraštanje dolazi nekako, čini čovjeka slabijim. Da će čovjek u svojoj, zato što je slab, zato što je inferioran u nekim situacijama, prinuđen je na oprost. Međutim, iz prispodobe vidimo da nije tako. Da oni jaki, moćni opraštaju onima slabima. Kralj, gospodar oprašta svome sluzi, a sluga svome drugu prijatelju koji isto rangu, dakle, ne oprašta. Taj problem oprosta je duboko ukorijenjen u našu sebičnost, naš egoizam, našu bahatost, da ne želimo jednostavno oprostiti. S druge strane, otvara se pitanje i molbe oprosta. U jednoj džiboni, u svojoj pjesmi Džiboni pjeva, bit će da je lakše umrit nego ljudima reći oprosti. Dakle, opet imamo isti uzrok, to je opet naša bahatost, sebičnost, koja ne dozvoljava poniznosti za pitanje oprosta. U svakom slučaju, ova riječ Božja potiče nas na preispitivanje. Jesmo li kadri dati oprost i oprostiti? Jesmo li u stanju pitati za oprost? Jesmo li u stvari ponizni pred Bogom i pred braćom, ljudima, jednima prema drugima? Znamo da neke uvrede stvaraju duboke, teške rane, da je onda oprost u tom slučaju i proces koji može potrajati, ali bitno ga je započeti da bi dogledno vrijeme završio. Zašto? Da bismo mi za svoje grijehe, svoje propuste, svoje nedosljednosti mogli od Gospodina tražiti oprost. Jer ako mi ne oprostimo jedni drugima, ni nama Bog neće oprostiti iz jednog razloga što mi uopće sav taj put milosti Božje oprosta tim činom neopraštanja zatvaramo sami sebi put da bi Bog mogao nama oprostiti, a da bi onda u konačnici mogli baštiniti život vječni. Stoga u kršćanstvu je važno i oprostiti i pitati oprost, i to ne samo formalno, nego, kaže Isus, iz srca.